Good morning. Ngasigi irai numit ko irai numit ki card ki message hai peta yeng minarase ko irai numit aham bada number ko akhoi gi number se number 71 leire aduga color dana sky blue gumba kai gumba do minus set pi be ko irai numit se aduga akhoi gi chak thong bada na mu se lena ko gi maming gi oina gi katang ha pa yai khoi na ching su ba ko ba matam da the irai se irai gi sky blue gumba kai gumba sum aina number se kamai na I do na hadi aham ba yeng ba ngai di khang do sha ko hadi number se khoi na khudang da kai da hadi sai gumba da ibi ba na tra hadi katang phurit mathak hadi pambong gumba da ige da ko kera ko hadi khara chakhat laga do mai ira sha ko hadi mina sum hang pa kai no nang iri se hadi khang ning da ba su yawi na ko ja su mai matang da ko adu do na katang oi thang ba gi hadi katang chakhat la ko laga hai tar ko pambong gumba kai oi thang ba sai te ibi ko angel numbers iba matam da always oi gi hari nupa gi nupi gi haba lete ko oi da dum ibi ba ko angel numbers iba se ko ado sidagi card se ahum katang lo those ko hadi card ahum ko card number 1 2 3 ko no se lai re khoi gi card home se card number 1 card number 2 and card number 3 ko aham ba 1 khan ba ngai yeng ase ko 1 khan ba ngai gi oina hairaga di aina su mi gi mating tauba aduga mi na su ai gi damak ta hai tar aina mi gi mating taw matam da aingon da yam phana la kani ko ado aingon da su dum phang ba changak pa gumba dumaina oi ba adu na yari ngai hadi angam ba khara dang oi taraga so hadi mi gi mating gumba kai gumba dum tawbi ko hai yam dramak su khitang khitang oi taraga so mi gi mating gumba kai gumba dumaina tawbi ba to ko si lai re ko aham ba gi ko aduga ani shuba sina hadi kainoma chat ke kainoma start tawge ai kainom hauge khot ke haina khallagadi tawbiyo dogi potto haita tawge na jo khalle ko ngasi je sai ta ai chat lage hadi tho mai lakchani gaina adu wakhanda khangani ba dum hadi changage tawrage yengage haibagi type to dumain tawro ko ado chatlo matam da kai ba shu leite ko hadi hau chatlo ne illi ba sida ko number 2 gi se ko aduga number 3 ko number 3 sina silai se ko अखोई किंग ऑफ सोर्स लाइजे किंग ऑफ सोर्स से खितंग लेना को हाइदि खरा अखोइना कैनोमा इमोशनली चटकनो को थबक तव मतम द को खरा हाइदि किंग की एनर्जी निंगथौ हारगा निंगथौ सिदि हाइदि अमगी सु लोइना मक तादरा फजना हाइ तारे को इमोशनली ओइदेना को हाइदि लुचिंग बलमजिंग बा हाइबना वो हाइदि वाखन फजना खंदरा को थरा हाइदि थब इंगांग तौबने बसे लेजे को हाइदि थौ इमोशन द चलगा दि ngasai ए अदुसु नुवाइतेने दासु नुवाइतेने हाइना दमाइ चप खितंग प्रैक्टिकली डिप्लोमेटिकली हाइदि डिसीजन गुम्बा दमाइना गुम्बा लोबी बने बसे लेजे को सिसना कोई की कार्ड की मैसेज लेरे को टाइमिंग सो पे येंगसे को टाइमिंग्स ने की पुंग मंगा दगिना पुंग मापन गा मिनिट 38 फावम लेरे को अदगी मु 38 गा मिनिट 10 देना 12 गा मिनिट 29 फावम लेरे को अदगी मु अहुम गा मिनिट 38 तगिना नुंगदा वायरम मिनिट अहुम गा मिनिट 38 देना मंगा गा मिनिट 20 फावम लेरे अदुगा नुंगदांगेना 9 गा मिनिट 30 देना मापन गा मिनिट 4 2 फावम लेरे को अदु नुंगदांग अथेंग मिनिट 38 गा मिनिट 10 दगिना नुंगलमदागी अहुम गा मिनिट 29 फावम से सिना कोई की ngasi की ओइना अफाबा टाइमिंग को अदु से लेरे कोई की डेली कार्ड मैसेज से मैं थैंक यू